Šta su to esencije? Esencije se već decenijama unazad koriste u istočnom delu sveta. Poslednjih godina je jedna opšta pomama za korejskim esencijama u celom svetu i to sa dobrim razlogom. Esencije obično sadrže prirodne proizvode, različite biljne ekstrakte, biljne fermente i druge prirodne proizvode poput puževe sluzi, matičnog mleča, meda, propolisa. Esencije se obično koriste za hidrataciju, a zahvaljujući biljnim fermentima, esencije imaju efekat blagog pilinga bez ikakve iritacije i redovnom upotrebom one popravljaju teksturu kože. Zahvaljujući biljnim ekstraktima poput zelenog čaja, esencije deluju antioksidativno i pomažu nam u borbi protiv zagađenja i slobodnih radikala kojima smo svakodnevno izloženi. Takođe, esencije deluju umirujuće i većina njih sadrži ekstrakt azijske centele koja je poznata po svom umirujućem i regenerativnom efektu. Ukoliko u svojoj rutini imate dobar tonik, esencija vam nije potrebna i obrnuto, ukoliko koristite, primjer, esenciju i serum, upotreba tonika bi vam bila višak. Ne treba preterivati i duplirati slične proizvode, već odabrati jednu pravu kombinaciju za vaš problem.